Class 5 Zirlai te Zirlai som pariat na kai ru ma chan chin ti kan zir do na kan ti thinangin kan Zirlai bu te kan lo keu ve nga ka chiar ma support le anga chon ka chiar zo nge poimo tu lai te kan soi le don nia chuan ka chiar lai khan in textbook te in lo por ve le anga ne ka chiar rual khan in dil ruin in lo chiar ve le don ni lo chiar tana MIZO lal ro pui tak kai ru ma hi vut ta ya fapa te zinga ming thang ber ani a kum sang khazariat somnga pania khan wal tu khuwa a lo pianga anu pui thang pui lalinen chuan fa pathum an neya anu pui dangte laka fa pathum anei bok kai ru ma hi apa thi nuwa rula matangin ngen tiang kho a kaya chu alal tan na ani alal tan lai hi kum sang khazariat somriat vel ani ngen tiang atangin ko haya akai chawa tuta tang chuan sial hok kar muala a omle a chumin hu chuan lailena akai pheile a lailen atang chuan kum sang khazariat somko pathuma khobung ram tlai kuanga ain suan chhole ta ani chuti lai chu British sarkar in Mizoram optura tran alak chaume lai ani a Mizolal dang te chu antu dol vek to ngeng he a kai ru ma chau chu antu nuaya andada ve lo ani a chu wang chuan British sarkar chuan kai ru ma chu an eng hel hle maya akhua tlai kuang beiturin lunglei atang te aizol atang te le Burma atang te in sipai tam tok thuang thumin thira anron pan khoma tlai kuang khua chu an hual ta a kai ru ma chuan tran lo kho sotin a hretalova sipai ho hne na chuan ain pe ve ta a ain pek nu chuan tlai kuang a chuan a khua te a then la om thovin ama chu bungzung ram mun te a afa om ta a British sarkarin silai choi tura an tukle kuli an phutte an pek thadu lo awangin kum sang khazariat somko paruk kum tira tlai kuang chu sipain an hal a ama kai ru ma po chu an manna aizol zela thloruk lai an tan tir le ta a atang lo chu anuwa chuan muntea an omle zeta akhwa te ho chu hui khomin biatea khothar adin le a in zathum somnga lai anei le ta a chuta chuan athi thlengin a om ta ani adam rei lova kum samrok mi lek ni in kum sang kha jakwa som pani February thla khan athia ropui taka voiliam ani a alung phun po alading rengani kai ru ma hi lalfing le rorel thiam taka soyani akhua le tuite ain kol tha a akhu a michia an bet lova mitra le neinung an pong hek lo chu wang chuan mi in an pana khuwa po anga hle thin bia te khuwa po hi Mizoram buai thleng khan Mizoram thingtlang kholian ber ani reng nge ani heng a that na le tlin na sang te awang hian lalro pui taka ngai ania British sarkar point Mizo lalro pui le khwale tui vong thiama angaya kum sang kha jakwa som pakhat coronation day ya po India ramlal berne na tangin certificate adonga tu certificate a chuan India ram lar sap chuan Delhi kopuyalal ber kumtir ni mangtu million kalkhom na kompinu George 5 na mingin Mizolal kai ruma biate kholal nena hele kha hi khwale tuivon athiam awangin ape ani ti achuang ani kai ruma chu Mizolal te zinga British sarkarin Mizoram op atumlaya British sarkar dorei berle anlakatlom nung ber ania angai san om hle kati zong kha kai ru ma chan chin kan Zirlai ya kan zir thei chuni sela
hei kai ru ma hi pan na mei lo ve tak ani ti hriata au hoi sena lal ro rel thiam tak ani ti hriat boka Mizoram Sarkar British Sarkar in Mizoram optura tan alak chau mek lai khan Mizolal dang te chu an tu dol vek to a se kai ru ma chu an la tu dol ve thei lo bani an thun hoi an la da ve thei lo ba ji alal tan tak kum hi kum sang khazariat somriat vel ania ngen tiang atang kho haya kai chawa tu ta tang chuan sial hok karmuala omle a chumin hu chuan lai le na akai phei le a lai le na tang chuan kum sang khazariat somko pathuma khobung ram tlai kuang a in chuan chole ta ni ka in son kol na sale mai tro nge achan tak ta thatak ta po man eng chu apian kum kha kum sang khazariat somnga pani ania ni apa chu vutaya ani mo vutaya fapa te zinga ming thang berani kai ruma kha chuan anu pui ming chu thang pui lali ani a fa pathuman nei ya anu pui dang telaka fa pathum anei tenen fa in fa paruk ani chu anei chuan tikhan British Sarkar khan Mizoram optum khan tana kho na samaya ton kai ruma po kha khua po kha an bei ve a an bei na saviau mai kha me atlom du lo wang khan ni an British Sarkar khan enghel maya hi akhua tlai kuang bei turin lunglei tangte aizola tangte le Burma tangte in sipai tam tok thuang thum ngot mai na tirani mo anon pan kho ma tlai kuang kho chu an hual ta chu ta z chuan kai ru ma chuan tan lo kho kha so tin hretalawa ain pe ve ta chuan British Sarkar khan silai choi tur le kuli bokphur te choi tur khan thuan pe ma se atidu lova ka tiang kha atidu lova ni kum sang ka zaria som ko paru kum tira khan kai ru ma khan khang an thil phut te apek du lo wang khan sipain akhwa tlai kuang kha an halta ama kai ru ma ngei po kha zela an mana aizol jela tharuk la yan tan tirani mo atang lo chu nu chuan mun te oma chuan bia te khothar din le a chuta chuan a thi thlengin om ta ni bia te chuan a thi khan kum som ruk mi lek ania kum sang ka zakwa so pani February thla khan a thi ni chuan hei aming than na le em pakhat chu kai ru mahilal fing le ro rel thiam takani a akhwa le tuite en kol tha a akhwa a mi chi an bet lova mi tha le nei nungan pok hek lo chu bang chon min akhwa le tuini khanwa man tia an pan khoma khwa po nga hle ni bia te khwa po hi Mizoram boi thleng khan Mizoram thingtlang kholian ber ani reng nge ni mo chuan athatna le athlin sang wang hian lalro pui taka ngai ni a British Sarkar hial point Mizolal ro pui le khole tuibong thiam anga ya kum sanga zakwa som pakhat coronation day po India ramlal bernen tongin certificate adong nge ti te kan mu a chuan kai ru ma chu Mizolal te singa British Sarkar in Mizoram apatum la ya British Sarkar daurei berle an lagat lom nung berani Mizolal tlom nung ber chu kai ru ma ani chu khati ka hriat ta na poimo ve hle mai khati zong khani sela chuan a thon thu hi fe chiang le
kha apian kumte thi kumte le kumpoimo tak tak te oma tin alal na khuate khwale tuite le aloman donang chi te choi moina donang chi te ka ting te kha rachiang le zual vek turin in lo chiaranga voini voi thum te poino chiaranga poimo lai tu te kain lo thaiga nakina exam na ta na poimo turang chi zong zong kha in lo zirle vek doni o le kalome